Perlu kene gede kala kidro keban as pengkelai kene ke siterik jong ni benai baar kene ke segi saja setang asngi lapoe ke segi pengkelai kene kala kidro. Kene kala kidro bala penyek da ka seng long kemi lamar siang on pengkelai ka ke siterik jong ni benai baar ke sinong lamar siang. Tik perlu ki bakwa bantet ya kitiket jong kene kala kidro tet nok loy namar ba la jan ba kapor ban pengkelai kene kala kidro tang menta kemet bat la syai kemet pinyo bantet ya kitiket jong kene kala kidro. Di tet nok loy khnang ba pinyo ya kitiket di dang don sakene ka we kala express la kidro ka ban sap khlai ha ka ju ke sngi kata de ka siterik buyo na kong unyo da ka Samsung smartphone buyo baar unyo da ka pisa ka ba prahajar tangka di perlok ya tet nok loy da pikwa ban tet lang ba ka online WhatsApp honyo ban du khandai nok khandai nyo san pra nyo arwe lapi siu pisa sendon honyo baru ka long hi siu pisa honyo ban du khandai nok khandai nyo san pra nyo arwe nang ta sa screenshot kata ka payment ka jong pi sa sen ha WhatsApp ki tiket jong pi kin wan hi ngin sa sen ki tiket ka jong pi wat nam ting ngin le thok re pi ngin sen bet 10% ki tiket ka jong pi ti ku ble sibun ki parlok jor baro ju ka chana ki nek sinal jongas ngam phai tet ki tiket jong pi ka badang de ka por